الحمد لله رب العالمين. أمر بالمسارعة إلى الخيرات واغتمام الأوقات قبل الفوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakama Islam, minang kita niyo taming sing ginhawabaran na to, dain hakatan karuwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sata sumuok kita madtukan niya mag-us-us, iban pagkugkuyag, yari kita halaw man sin bulan sa rayaw-rayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pag-agaw-agawan sin bariman, inadlawan niya, iban sinduman niya, karena inikatan, piyalawisin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hakatan bulan, uusain bulan katan kakunahan sing kita niyo. Hauno-uno pakaradyaan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malingkan nakawiddain bulan ini, amo na yung bulan Ramadan. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal niya, doon halaw man sin bulan ini, wiyajib niya in pagpuasa hawak to sin adlaw niya, sarta damikyan induman niya. Amin lang ta nakabidda daing sinduman singkatan bulan, karena doon hay ni pini sin Allahu ta'ala pajat niya in siyuko niya in pagpuasa sin adlaw ini, amin adlawan niya, sarta pini niya roon haon pajat niya pag-ubos in duman niya, amo na in lamod siya ha rukun Islam 5. In pag-amal nakabidda ding hakatan doon halawman niya, amo na in pagtarawih, way roon yan nakasuod hakaibanan bulan, halawm simpatahunan, amura in tarawi na kabutang doon habulan Ramadan. Nakasabab yato, in ini subay nato pabiddaon daing hakatan bulan, umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena mahasot si mahatinggi, in amin iyalop na to hawak to yan sibo da sinduman iban sin adlaw. Doon hay ni Baita kato taniyo, sinpamho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul laylatin. Nakabidda in pag-ibadat haruman niya, karena lang niya bunal tuod hisiyo-siyo, in nakatindog, at inipagyanon nakatindog si mambahayang, sarta iban imam,
Sampay timakad siya roon hayaon miyamakad ha imam nagsambahayang bistahon kaniya sin Allahu Ta'ala in sambahayang niya yadto biya siya sin nakapatindog sin sambahayang ataw nakapagsambahayang tibusan sindom. Amot tuin kiyabigda sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala bistahan hatungod sin parkala pag ibadat sin kita niyo sinduman sin bulan Ramadan. Damikian biyita dunhaon harugaing hadis anna man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biyita damikian hisiyo-siyo in timindog si mambahayang ha ini bulan Ramadan yaon ini paghuwat-huwat niya patuhan Rabbul Alamin, pamista sin in ibadat niya yaon diajakahan niya marayaw piaamo ning katan kakahinang biya sin kakahinang sindaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala muning pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto sadya ampunon kaniya sin Allah Ta'ala in mga katandus nga nakauna na hinang niya. Pag-abot sin bulan Ramadan sarta doon hayni amun kiya tundog niya na in ibadat sampahayang doon habulan niyon. Naingat to mga katawtemang huran kakitaan ta in mga waktu diha lauman sin bulan Ramadan ini launta in katantan naghihiwal. Naghihiwal ka na pagsakap sin pag-ibadat siwo da induman iban sin adlawan niya. Doon hayan. Karena doon hay ni launta napun in dua jihad sa laggo-laggo. Amo na yung pag-ianon jihadon nafs. Pag-jihad sin udyot pamaranan harap patuhan Rabbul Alamin amoy in hipagmalilla hiungsod in udyot pamaranan niya patuhan Rabbul Alamin sa himinang doon haamin diin na in kakausan niya hawakto yan hiungsod in udyot pamaranan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na doon hay ni laong niya na langkom niya indua jihad dakula hangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sindum iban sin adlaw. Karena in adlaw yaon nagsasandal siya sin katantan pasandalan sin Allah Ta'ala lamud na in katan hialal sin Allah Ta'ala sandalan niya hawakto yan damikyan pag-abot sindum amoy in hitindog niya na isab in amoy in ibadat pagsambahayang na doon hayan nararunhan in dua jihad sa lago-lago amoy pagtawakan nung nga jihadon nafs amin doom iban sin adlaw sa lago-lago ibadat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga katawtemang huran haa kama Islam. Na ini tanto na sadya kimatarang kato taniyo in amuin tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doon hawakto sin bulan ini na malaggo long tain bista kato jihad dakula karena kakunahan na to impagsabar karena in ibadat doom iwan sin ibadat adlaw nalangkom doonhan amuin nagjajaga kita sinduman pag-adlaw doon haon di taman jari longta ini tinggalan in ibadat sinadlaw. Amoy adto. Ang kan na lang niya sin mga ulama imbulan ini lang niya hada syahr syahra sab atin niya in bulan yan bulan pagsasabar. Amo yan to.
Nabiyita sin Allah Ta'ala ron hayni, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Na bunal-bunal tuod na ini madawhat si mga sila magsasabar doon haamin waktu yan, doon iban sinadlaw, na in Allah Ta'ala di maitong in long takakausan itungon in tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hama nga sila amoy in nakatakin himinang sin tiyang daakan niya habulan ini. Sarta, biya na sinagi, amoy siyuko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imbulan ini, nakabidda dahil nakataan bulan. Pag-ibadat patuan Rabbul Alamin, tanda niya biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kudsi lang niya, as-sawmu li wa ana ajzi bih. In pagpuasayan kako lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na asaba biyagto, biya kita ini isab amoy in nakabatok mong paamin unuyan, paamin ibadat yan, biya kita sin amoy in dirihilan bulansang yaon. Amoy misan kita kaya karo yan tura kita tumulahad, himinang sinpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amoy yan, mga katawtay manghuran, haakam Islam. Siyara kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin imbulan ini, bulan mahabarakat, iban bulan amoy in pagpataod sin pagbasa sin Quran. Biyita sin Allah Ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. In bulan ini, doon hay ni pianaog sin Allah Ta'ala in Quran mahamulya. Damit yan day sa bukon sa Quran, in mga kamatauran kitab, pa mga sila raak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakauna rin hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit yan day sa habulan Ramadan, da isab, duman simbulan Ramadan, pianaog in Taurat, in Injil, in Suhuf, in Zabur, ini nasabot katantan in mga kitab na nakauna rin ha Quran mahamulya, na labi-labi na to din kahinapusan niya karna liangkom niya na in katantan, hukuman sara, dahil ha panagnaan na panaog sin Allah Ta'ala, maripababaw singgumi pa ini katan, daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatiap-tiap kauman. Na doon ay nihabok din ng mga kiyawidda sin bulan ini, launta, in Jibril alayhi salatu wassalam, magbak iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap doom, haruman sin bulan Ramadan, magbasa sin Quran mahamulya. Biya sa pantun niya, magbago sin, amoin panuntum doonhan sarta pagpahugot sin ini pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon isa-isa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa, sumagawa sambil sin Jibril alayhi salatu wassalam, dua sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa babian mga katawtay manghuran, pagkaini mga miyuklas na kita rin haibang tungaan sin ini adlawan lang ta simbulan ini, na subay na to pagtakamahan dakula in amuin adlaw lang ta hikatong kabahagi. Sin amuin adlawan iwan na sindum niya, amunaw na ini ashrul awakhir min Ramadan, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin singuran tahakatan kakahinang, na kakilahan tarunhan in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbidda iban sin panagnaan ini hangkabahagi panagnaan iban sin hangkabahagi ikarwa in amin hikatong kabahagi doon karena in siya di mamarahikan niya asal inamuin laung tapag sandal sin adlaw iwan sin pag ini ambal sin dumyaon amin nakawidda dahil hakatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam in tuyo niya himinang simpagdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kaya limpal biyayta doonhan hakis sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
sambil in magbakas doon na tuhod niya iban sinsikin niya in amo in magpali longta dahil hapal sa baban sinamin taod sin pagruko pagsujud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa pag sujud iban paglingkod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala mamarahi doon hadyayan in Rasulullah mag-i'tikaf pa siya pag-abot sin hikatong kabahagi na sin longta sin Ramadan. Hati niya hangpo adlaw nakapin. Na ini longta subay kita niyuri mag liso-liso hajaman ini labi-labi na tuod in pagtarawi wayroon longta kawakan tatarawi katan bulan buat malaing kadir ha bulan Ramadan na in tarawi longta ayaw na to biya mga kuhilaon atawa biya gaan-gaanon biya na sing kaiwanan bihan kana naman sing kita pagkakitaan tando kaylo biya na sinagi bang hapanagnaan agad mag-inubusan ni namok family harap pa masjid makad pa karon sambil bata-bata akon bihan yan na day doon mga 5, 6, 7 adlaw pagkita mandok kaylo biya lo paragbos mahayang-hayang na masjid magtubihan na sarta bang sila makakaon pa amin masjid kana naman niya mga mahaba-haba ay pagbasahon doon sin magbabasa na ando kaylo lumawag kaylo sin amin biya ma ini tiyo-tiyo day pagbasahon biya na inyad to hambok to ando kaylo ring mga kalugian dakula sinambok Muslim may ta sabab ingaton sing kita ingkatan magsusun. Ayaw di magsusun in tao wala himinang. Atawa tao amin wala na nakasud pa agama Islam. Misanin nakasud pa agama Islam, jukup-jukupan inamal niya in rukun Islam 5 hihinang niya buat malingkan doon hayan magsusun, may ta, sabab wala siya nakapataod sin nahinang niya. Amo na inin pagpapatauran sin amal, mga katawtay manghuran, karena way laong tamuklas doon na ini, amal doon iban adlaw, yaunin Allahu Ta'ala di majakahaipon niya. Ay, ikaw na. Di magpasa din Allah Subhanahu Wa Ta'ala sarta siyuko niya impuha sa kaniya. Nasa yan suway na to halgaan dakula karena mahal nga ini pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nahisisi manghalga hihalgaan sin Allah Ta'ala tanto na sadya palawihon sin Allah Ta'ala yung kalabiyahan ni hadlaw kana. Bihan yan mga katawtay manghuran na bihan to mga tiyagnaan ko na sadya inamin pakaradyaan na to ini na hitokbal ko papindo ako in microphone hawak to ini insyaAllah. فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga palangungan sing kami mulia yang kami yaon masih imaalog ka mo ang mga waktu ini. Doon alhamdulillah kita hinguan na to inding mga lilayan sing guro mulia sabot niya in mga kapaidahan sa karayawan iwan na kalabihan sing bulan Ramadan iwan na sing karayawan sing ibadat na kandot halom niya. In mapatut suway pagbulirayahan sin tiap nag-iiman patuhan ra bulalamin na iulog pason in waktu iwan sing kawhi ta yari kita sin Allah tabaraka wa ta'ala yari hilan laung tabiya mga laung sing kaywanan fursa azima atau fursatun zahabiyya laung sin mga magbabasa at tinabiya mga chance ta pula ini yan ugara sin Allah tabaraka wa ta'ala ang mga ipon niya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sila nagkaabot maripa bulan Ramadan ini karena bulan Ramadan biya sinabi mga kakasi na bulan mahabarakat bulan mulia, bulan yari halauman yan ibadat sa lagu-lagu amuin sarta sa lagu-lagu sa itong basan ng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabiat to, nakalugian na kula ang mga sila nagkaabot sa bulan Ramadan in wala nila piaruli
in karayawan di arasin Ramadan. Mga palangon hakam Islam ayaw natulog pasun ini. Karena ini upamakon sa ini mga long ta idalitari hadunya in Ramadan mga palangon hakam Islam biasa sa paratya mo in long ta kapal simampig mari pajambatan sin kita. Rapor in kapal yaon nalang tatukob-tukuban sin mga pangaon-kaon, sin mga bungang kahoy. Naman jari isyusyo na hadjen mabaya long sin tagda kapal. Mabaya kumampit sinamuin. Luwan sin kapal yaon. Dirihilan yaon. Hakatan ang mawaya. Tumauhat. Sin amon lang ta dira sin kapal. Nasabiad to in matoyo. Lang ta amoin madto kumawa. Sin suko niya. Nasiyan biya mga lang ta niya. Makakawa karayawan. Narapon imaliso. Amon di misan mig ding haway niya. Madto kumampit sin karayawan dira sin kapal yaon. Na di na siya makadawhat. Ato makahampit sinamuin karayawan. Diya sinamuin kapal yaon. Na inyad to mga temuda kami Islam. Hinang tadyabi mga pamahan. In bulan Ramadan, ini pagparutong sin Allah tabaraka wa ta'ala kato niyo, makami sa daw silang katahon. Musim sin ibadat, mga tayo mga daakang Islam in bulan Ramadan. Amoy in, law sin mga ulama, in Ramadan, 5 sin tahun 2022, nabukon na among besit Ramadan amoy bihaon ini, ha, katungan. Atin niya, suwayad to tiap-tiap Ramadan, amoy lumabay kamuhi mo, suway mo tuod, hati na biya mga ahamparmon, dihilan halga, sarta, tumawhat ka roong karayawan, doon halaw man niya. Amo sa pagyanong ko tumawhat karayawan, na hinanga ingkatan, dahil mga ibadat, siya rasin Allah tabaraka wa ta'ala, halaw man niya, supaya ko magkampit sin karayawan, siya rasin Ramadan. Karena ini, na lawsin Allah tabaraka wa ta'ala, inyadlawan si Ramadan, ayaman ma'dudat. Amoin mga iadlawan, na itong-itong da. Na itong dah kula may lima mo. In banusin atau in taud-taud sin iadlawan niya. Amo inimbiya mga lawta dakon kausin Allah tabaraka wa taala kapag ibaraton doon lawman niya. Doon nakaharuman sampai piadlawan niya sa baon siya rasin Allah taala ibadat haruman niya. Kaya sabsin amon iadlawan niya o na siya rasin Allah tabaraka wa taala ibadat doon haruman niya. Nasabiat to ayaw ta biya mga lawta pahil-pahilon mga tayo muda agama Islam. So why to kita humampit sin karayawan di arasin Ramadan ini? Sabab kung sumko ni sa muklas da siya, mamaid da siya rin kato. Na ayaw mo long tabiya mga tuguti in Ramadan makapuklas hari ikaw makahampit karayawan. At tawakan, di siya makara long tabiya mga bilang parsaksian kay mo. Amo sinin ikaw, di hilan mo siya halga. Yulmat mo siya marayaw. Kasi siya bisita siya. Bilang bisita siya, maripa amuin, lawan singkita niyo. Nasabi ito kagunan ta siya hulmaton. Bangta sa hulmat, mga tayo mo daa ka Islam, malaggo in laong tabiya mga hibalik niya kato. Hiulit niya kato bilang panghulmat itakan niya. Ibig dito hato mga tayo mo daa ka Islam, in Ramadan, amo in tiratong sin Allah ta'ala marikato, ni makabisan na isang katahon, ipapahulmat kato sin Allah tabaraka wa ta'ala. Mga tanahulmat in Ramadan, in panghulmat ta Ramadan, amo na in hinangunta inding mga ibadat siyara sin Allah ta'ala ron haraman niya, doon nakaharom niya ato haadlawan niya. Bang mo na hulmat ini, siyara yaw mo in pag-ibadat mo patuha mo Rabbul Alamin, hindi habulan Ramadan, na tanto na hadya makawa mo in kalagbuan, in karayawan sa lagu-lagu rin hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab Tuhan Rabbul Alamin in manung basisin, ibadat mahinang sin tiap-tiap ipon sin Allah ta'ala habulan Ramadan. Kita niwa mga tayo muna ka Islam, hindi makarayawan sin Ramadan. Siyapot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalagpuan niya, mga palang na agama Islam. Daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, wal jum'atu ila jum'ah, wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratun lima bainahun idhan stunibatil kabair. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sambahyang 5 waktu, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sartat sin jumaat, maun pa jumaat, sungon. Wa Ramadan ila Ramadan. Demikian Ramadan, maun pahamok Ramadan. Ramadan 5 bay, sin 2022. Sampai maripaw Ramadan 2023. Amun Ramadan bihayaw. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun 5 bainahun. Makakiparat sin kasaan pardosahan. Haamuin antara nila yan.
Kung isabot ito tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sambahayang 5 waktu, pasambayang 5 waktu. In timunay ko sambahayang asar, magkari natunay mi sambahayang asar singka inayaon, nakahinan ko kasaan haod sin asar, maun pa sambahayang maghrib. Pag abot sin sambahayang maghrib, tiunay mo in sambahayang maghrib. In kasaan na hinang muhaot sin asar iban sin maghrib, inyato kiparaton sin Allah tabaraka wa ta'ala. Damig kyan ng maghrib, maun pa isya. Aon kasaan na hinang muhaot sin maghrib di mo to isya, pag tunay mo sin sambahayang isya, damig kyan kiparaton sin Allah tabaraka wa ta'ala in partusan mo. Damig kyan na sambahayang isya. Mato pa sambahayang subo, sambahayang pajar, aon kasaan doon na hinang mo, habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiparaton sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hawak tumutyo na in sambahayang pajar. Biya na hadjahad tulang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, haot sin tiap-tiap sambahayang inyadto, ipagkiparat sin Allah tabaraka wa ta'ala, in sin pardusan na hinang mo, tiap-tiap ka makatunay, sin deha mga piardo sin Allah tabaraka wa ta'ala, sambahayang 5 waktu. Demikian lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jum'atu ila jum'ah. Dahil hawak to jumaat, harap pa jumaat susungon, amuin lang ta sumuno kaniya. Pang-aun kasaan na hinang mo, nakatunay ko sin jumaat 5 bayaon. Dahil mga piardo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Manjari aun kasaan na hinang mo haot sin jumaat, maun pa amok jumaat. Pag amot jumaat yaon, miyabot. Tong ta, nakaabot ko mo pa jumaat sa mususungon yaon. Tiyunay mo insan bahayang jumaat, karna sin kabuka ang patuhan mo rabul alamin, in pardusahan at tawakan kasaan na hinang mo, kiparaton sin Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadanu ila Ramadan. Amo in Ramadan 5 tahun. Pialihara mo in mga ibadat halauman niya. Sampay natikmod in bulan Ramadan. Na may di bulan Ramadan, halaum ko nag-ibadat patuhan na bulalamin. Naman jari aun kasaan na hinang muhaot sin Ramadan, paambuk Ramadan. Pagdatong sinambuk Ramadan, simuno pa Ramadan, bakas amuin long ta 5 bayroon kay mo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagdatong sinambuk Ramadan, doon na isab ko nagta at patuhan na bulalamin, hinang mo in mga piyawajib sin Allah ta'ala bulan Ramadan, mukaffiratun 5 bainahon, hipagkiparat sin Allah ta'ala, haut niya, dahil haramadan, paramadan kasaan na hinang mo, bang mayan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idaz tunibatil kabair, bang mayan, intauyan, amuin himahalli siya, imaanib siya, timatangkis siya rin mga pardusahan dakula po Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan sin sa gairod dunog, do sa siwi-siwi, na hinang sin ikaw, dahil ha Ramadan, mga paamok Ramadan, papason kiparaton sin Allah tabaraka wa ta'ala, insyarat niya, bang mayanin ikaw rin mga tao, timatangkis, imaanib, dahil mga pardusahan dakula po Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tay manghuda ka maisdam, in sa lagbo-lagbo dirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Kato nyo katan, amun pialihara in ibadat, halaw man sin Ramadan, karna sin Allah tabaraka wa ta'ala, sarta doon kita nagpaamo, hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paliharan pag ibadat patuhan na bulalamin, biya na sinasabot siguro mulyahay noon, sambahayang tarawih, in inisyara kato, sin langta Allah subhanahu wa ta'ala, na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagsambahay tarawih, iba si kasahabatan niya. Aun ini dalil mahugot, dahil habayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subang mo na hinang ini, in sambahayang tarawih, hakar na sin Allah ta'ala. Puhong mo sin rida sin Allah tabaraka wa ta'ala, matan pa rin bayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Isyusyo inakatindog, sinduman sin Ramadan, ay nagsambahayang siya tarawih, kilosan niya dumdum nagsambahayang tarawih, karna sin pangagad niya, sinda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala, kasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puhong niya sin pahala din Allah tabaraka wa ta'ala, sin pagtarawih niya yaon, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na ampun na kaniya, inding ha mga nakauna, ding ha mga pardusahan niya. Amuyad to mga tay manghuda ka maisdam, insa lagbo-lagbo karayawan diala sin Ramadan, iwan na sin mga ibadat siyara haluman niya,
bang mumahinang ini mga tayo mga agama Islam way bihandag sing karayawan dirihilan din ha Allah subhanahu wa ta'ala karena yari kita habulan mulia bulan mahabarakat amuin suway paglulugtuan sin tiap-tiap ang kataring kato niyo ayaw magpahil-pahil sin ibadat halawman niya ayaw magliso-liso karena ini mga tayo mga agama Islam di ta kaingatan bang kita makaabot pa Ramadan balikyad to sa mura-murahan pangayoon ta patuhan tara bulan namin bang mayan mataod pa Ramadan abutan ta kabuhi tabi idnillahi subhanahu wa ta'ala sa kabiyayaon amon nyari ko na kasi siguro na halawman niya yari na ka ulang tabuhi-buhi balog-baluan in pamaranan mo yari bulan Ramadan ando paglugtuan na to pagbulirayahan na to hinangon inda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala baba alhamdulillah yari kita niyo yung halawman niya nakasa buha bulan Ramadan nakasa buha bulan mulia bulan mahabarakat ipaglilipat sin Allah tabaraka wa ta'ala sin karayawan dirihilan niya haipon niya nakahinang sin ibadat halawman niya ayaw na to yad tubiya mga lugpason in dirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala karna mga tayo muda ka Islam in ikaw na pikaw sin Tuhan na bulan namin dahil mga mano siya pini niya piya abot pa bulan Ramadan in inijajakpatan kay muyakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatan mga tayo muda ka Islam in kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awag tumuhi pa sila unong bulan pa inlayo sin Ramadan maun kanila unong bulan pa inlayo niya nangin doa na patuhan na bul alamin Allahumma ballig na Ramadan o Tuhan na mo ando paawutan tod kami pasampay kami pulang Ramadan unong bulan pa inlayo sin Ramadan dumatumon kanila sa way na halihan hapag pangayuan pa Allah tabaraka wa ta'ala inbang mayan sila makaabot makasampay da maun pa bulan Ramadan halom kabuhi sila amon mahinang nila in ibadat sa lagu-lagu habulan sin Ramadan pagpuglas sin bulan Ramadan amuin mamait ni bulan Ramadan pagpuglas sin Ramadan unong bulan isab puasin ka taykod sin Ramadan den kanila way halihan mangindua apatuhan da bul alamin bang mayan sin Allah ta'ala taymaon sin Tuhan da bul alamin in ibadat nila bulan Ramadan halong unong bulan wayad to halihan nila mga pa Allah ta'ala miki pa amuin lang tatayma sin ibadat na hinang nila bulan Ramadan amuyad to in long ta mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin sob nila hinang marayaw sarta ka ikhlasin pangatayan nila mohong sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pagsul sin Ramadan ng sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagyal khair akbil o kamo mga nagbumuhot makaya maka dawhat sin karayawan nataymaan yun na in karayawan dar sin Ramadan sarta hamanga sila isab amuin mga nagbumuhot sin mangi tinangkangian daw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagya syar o kamo mga tao masubay ng mangi aksir na duhong na kamo hulog na kamo pagtawat ng patuhan na bulan namin yarin Ramadan nakaabot kamo Ramadan ando pupuan nyo na in mga kakahinang nyo di kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala hinangan nyo na in mga raakan sin Allah tabaraka wa ta'ala hasupaya mapapas sarta maampon in mga pardusahan sin kamo habay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to mga palanggungan sin kami agama Islam inday nga mga maniyo-tiyo patumtom sin kami muna ginhawaran na mo lapay kita niyo katan in ayaw tuod kita niyo maglaw ta liso-liso amuin himinang tumunay sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa halawman ni haadlaw niya sarta pag-ibadat haruman niya lapay ni tarawi pagtiyamon lail labi luwa pila adlaw na kuman pila irom na kuman mabot na kita niyo paamon hangpo hinapon sa Ramadan paglulugtuan sin mga bariman ibadat pa Allah tabaraka wa ta'ala hilin ko paguro ko mulya inamun sumumpat sin pangadjian bidnillah subhanahu wa ta'ala palyatafaddal padilatu ko makyuran maskura Syukur. Alhamdulillah, sa lingkat-lingkat lang tapagpasawakato sin amoy in pag-ibadat na langkum dahil ha patahunan lang ta lamod na in Ramadan dahil ha amin hinang sin kita lang ta 5 wakto tampay roon haon ha amin mga sila timututog sin hinang nagaayad sin uno-uno katan hikasato sin pag-ibadat na bang inikatan amin wayron dusaro sa sinta uron karna jajakahan niya in katan di man jari hinangon mapa ini hatol niya habaran niya iwan sin tiututukan nen hinang biya sin
pagpatarang si pamo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini katantan nakawa niya na amoy inlong ta wayroon lupasin amal ibadat niya amo na matag na siya amal saleh na inyaon katantan kadtoy kuno habulan Ramadan in waktu siya but niya kainayad to waktu long taring hawakto pa wakto in hautan yaon long taon doon waktu makahinang kita dosa in bulan Ramadan nakawidda in pagjaga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan karena yaon in tuyo niya wayroon waktu malupas ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nabangad yang maurol na to in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu sin Ramadan dahin hawakto sin pagkita sin bulan paglahil niya timagna na yung bulan Ramadan may gisabing bulan Ramadan, pagkita tayo sa simbulan, sumuno. Doon haon ang palimahil na isabing sali niya, nyuklas na yung Ramadan. At inihalaw simbulan Ramadan yaon, na bangyaayaran mo rin katantan, di man jar hinangon, sa tajajakahan mo yung katan, mapatot hinangon, iurol mo man tumadto, na wayron na lang ta ini bista mo ha amin pakaradyaan dunhan in ikaw dahil ha mga tao amoy ini nagdarasing kalugian. Buat maling ikaw na nagdarasin sa lago-lago ini tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana-gana. Karena inyaon katan amoy lang ta habuk kadyahinang doon amin maurol sing kita niyo. Amun biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In lailatul qadar bang kiyog dan haruman simbulan Ramadan kadtoy kuno biya kaw sin nakapag-ibadat labi kawaluan tahun kawaluan tag 2 tahun iban 4 bulan. Hati niya amang timbangan sin amun ibadat mo. Na masyaallah, habihad to amin wayron sato-sato niya sin hinang, karena ingkatan hinang mo, aon singuran mo. Aon lang ta iyakaran mo. Diyajakan mo yung kakahinang niya ito katantan. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya rin mapatot singuran din kita. Biyata sin Allah Ta'ala suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. In bunal to din kaonan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya na mapatut lang ta ini sisinguran at lang ta siya in amoy in mahinang nato matakaddam hakatan kakahinang nato pag-akama. Hay siyo in nag-aangot amoy in makapagbay matayban sin Tuhan ni Rabbul Alamin hadlaw kanakat. Irad na sin amuin kahampitan niya hadlaw akhirat katantan tiya takamasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Nahasabab yan, in silaway roon waktu malukpas. Bukon sa diya pagsandal sin, pagpuasa sin adlawan, iban sin pag-ibadat sindom, buat malaingkan indila nila nagdizikir hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa aon hinang nila. Diha. Labi-labi na to din magbabas sa Quran. Yaon, naghinang, uno na yung hinang nila sa naghibalin nila. Naghapal sing Quran. Masyaallah. Amo yan hindi nga mga inisipat nila. Labi-labi na to na bulan Ramadan. Asabab yan, in pagbasa sing Quran ha ini bulan Ramadan, laong niya, nalangkom niya intilawa ha sa bahayang tarawi, iban na tahajjud, iban sa sinamin bukon halawm sin ibadat sa bahayang. Naraan niya katantan doon bistahon. Nasabab yan, bang hadjay pag ibog-ibog si Mano siya, wayron makahinang biya sin nagjato hajaman na to ini. Amin ando kaylo, pag-abot mahikali mahikaw nung may kapito adlaw yaon, kulang na yung tao masjid lang tamahayang man. Sabab manglag na sila kailos in mga masjid amin masapat in pag sambahayang tarawi. Naamo yan,
ay o nato lupasunin waktu nato doon kita no habistahan mataod mga katawtay manghuran. In Quran balik-balikan namo nadya. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw ko imian alif lam mim har. Ayaw ko imian in imamas sa kau alif lam mim. Ba't init huruf? Hambuk huruf na. Di. Alipun harpun, lamun harpun, mimun harpun. In alif har, huruf. In lam huruf. In mim huruf. Na in tiap-tiap huruf, biasri amsaliha. In tiap-tiap hambuk huruf, hampu intong bas niya. Nah, sabab itu, imian ka alif lam mim, laung ta, magtuy-tuy katluan. Nariya din na in hinang biya si mga hinang si mga kasahabatan ka na simisingod da kakainang si Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya kad kana sahaba yutiluna al-qira'a fi salati tahajjud. Pagpabaod nila sampai biyeta doon haon minhum yaqra'u bil mi'in fil raka'. Ay kau na gyatusan ayat imbasahon ha ini hambuk rakaat. Na labi-labi na masjid 2 Makkah iban sin Madinah naabot sambil kapatantag siyam rakaat in pagtindog ni sa sembayang tarawih. Us mahipo sila katan dito masjid. Wayron ka ba akan habay maguno maghali-hali. Amo rain aun niya na namniya narito isab sila habay. Bihan yan. Na ini subay bihad to in kaagagi na to long tamurol ha mga ibadat sa wayron makatantusin pangumulan na to. Na labi-labi na haamuin ini pagjakasin uno ini si Lailatul Qadar. Doon ini wala biyayta sin Allah Ta'ala in amindu man tuod bang uno ko uno. Sabab takaran sa jasin ta umabotin waktu yon ang pasilamad to. Nabukon bihad to in Allah subhanahu wa ta'ala. May ta, in hikmat niya roon ha supaya magpataod ka sin ibadat mo. Hangkan tiapok sin Allah ta'ala wala biyay ta kato ay tiyugila bangko no tuod magkuha bihanin Lailatul Qadar. Ha supaya ando kailo tumaw din ibadat na to. Narihat to mga katawtay manguran hakama Islam na hasabab yan miabot na hati ko yung wakto na to mangumbaid na kami kanyo katantan na wakto ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله